892 Waagahuriire ebire haho umurembo rwambara umucara akakwata umuhanda amanye mirimo kweru kubura osharamo abakazi actually mirimo ko kubitaro Kenneth nico turi kwecishura to see that usually abashija you break down so fast. I don't know why. Omushaija yatungetiza umuko murimo kaho we ningachi narauka kutrek entity konko mukazi naaguma na tata I can do this, I can do this, I can do this. Mweno gwabira ryo mwami no mucara omushije murimo gwaho nangwa Aisha yarwara yabana kubi omukazi yaje tumweno byabire he binyoreka kwato muhanda nze gukora sente omukazi yashohora nangwa yazaciye yakora akashesho no mwazi akashesho no mwazi akashesho no mwazi esente ze yabanze kutunga ngo yazi kwata yasenchiro omushaija yamjati nakusenchira sente kandi Ebintu byone binguza gukora ndiya heyo ninshaba ngo bizo omumaziina gitu babiri gatari amazina gawo gonka gatari amazina ganje gonka konki wateko to Mr and Mrs nanga that is enough for me abo kuba byona nebyeka konka nchibata kumanyisa mutakwesiga mshaija ejo Nchibanje mesa ngutokumasiga ninga no mwesiga ntokumwesiga mwena ukayesoko muntu no muntu sitacharita kata to muntu no muntu orufumbatana na umstando takumwesiga ukamhamagara gona you don't trust him toka rebra bakazi bari kutomera abashija n'amamodoka akaza kwigura geta kamuro batamutwe wisa ibintu bakabarire hamwe bazana out hamwe banywa hamwe and there is a possibility ngo mshija no yaashashuriire bill ukacira muzibire kumutomera amagura karaba mawayagara ati kumshiro oshwire ukajya twamutase mu moto nane moto kamara ukajya niyo mkazi wawe akati noncho ho wawe umshiza wenyine niwe yamuhire ho wawe akora tarazira umshiza niwe yabaje muhire kecira no I know what I said namashitani wako batire mfuta actually but wacha na ntwatiri yes next attention kumanjira that moment wako bachukuzira everything ka perfume kinkubanyetire kugira ngo umureje byona nibakameka onko kweza yakuteganisa no murabya megaro rabo tumukutubara magara so actually omukazi ngo agenda esente ze yabanze gukora asinkagambira omushaija ate sente ze naayoherereza gura mechibanje omushaija ngo amjatane ndagano ojinyereka bari ngo okuyabiraza kumwereka mutera nkaka video k'abantu bari yampapurana basayininga amjataza atamwerekera ndagano amjataza twasayininga twaheze byo byargaho ngo yahereze amjata mweno twakozire reka twombe ko twaguzire sente nazo yasinde omushaija nango ngo kombeka yayombeka mutere bishari ngo omushaija ngo bwayombeka azire zindi programs ze yenyuma mukuyabira ryahambye ati mwe twayombekye ikibaje twashitunje mwe nanisha banguturondeke cyakugumana kitahizeka like every day omushaija atabo kugira ngo nyine man minzi go kushanga ngo ninkoreke nakiri konka boda yo ninjikora omukazi ati pichine yazingaye nazazi kwata zinde agora pichi atitekaho nkuyahereze omushaija bo kumutera konka shiko tatsin kaze byo kuri konka physical touch bo mukasa kandi ko inept bari atumanya tubika setori inzira ati actually mbere ntekateka tugure ya kabiri twagure ya kabiri support yo kubanza intasiyo yonjere niwe hatezo rakoro tanke ku saving kumbe ngo omushaija kargaha omurye byo byona obusente kubwa kanyiro yareba ngo mukazi ni investor yagenda yashira omukazi wa kabiri what yes batabanu ba farao ni mutumwangu batabanu ba farao nananye mbarumu ndio momba ndabatakutera omushaija mukono ne sure ngo omushaija we kitaka chikora ntente nakutota kuchikora do not batari kugira ngo Kenneth actually ngo mukazi we cyo mutaka chikora ni ukazo tawo nakutera mukono do not so both sides in the omuntu no muntu we are both human beings so eventually what happens ngo mukazi kuyabira ryaho mwena bireba tabyetegereza argaho murundo gumwatereka ntahinze kureba ekiriyo mukazi nahika hashanga inju yese ikombekwa ikibanja kikagurwa konka biriyo mumaziina go mushijoriya iba na numugori yaza kuronda pichi indi pichi mushisha kazugura konka kuyaziguzire emwe personally yachoriyo mukazi ngo kumene eje kumuretera koko then ejini inzira yekeriyo kugura twenda twabana no supporting in one way or the other so as we talk omukazi bariyo bakwatirire bakomere mekwa she's about to commit suicide taime munak na hakwizira na hamwe for all the years and it is alleged ngo abirahereze myaka 5
ahatse yarukore by'ebintu byona omubyaguzire byo n'abana be kuyizire yabareba situation ye babire barumu yareba ngo actually it was miserable, meaning that na attention ne sente zebe naayohereza ebyo kuriya babire batakuriyaje okushora bataru kushorage okunabatukuro like life was so miserable. Omubyaguzire byona tayine mu kintu nakyo. Omukazi tina hasaini nje tina hizi na rero nango mwene mutubiha byote ko Mr and Mrs Kenneth kanye sije but and sometimes yakutega nsaka Mrs oleta white wash osigaza Mr abakazi ni so actually na white wash tina he but there is nothing. Abakazi ni mwaringa rukundo hariwe kurenga mukatwese gachikarenga hona